آه، كلمتين بس على الدكتورة رضوى. المفترض ان هي دكتورة في جامعة حلوان، اللي هو الاقتصاد المنزلي والحاجات زي دي. بناء عن ايه حضرتك بتقولي 3000 جنيه يكفوا؟ واحنا بنتكلم على فكرة بدون اسفاف وبدون اي شيء، بنتكلم بموضوعية، بدون اي يعني بالعقل كده وبالمخ وبالفكر. 3000 جنيه ايه اللي يكفوا أسرة؟ انا افتكرت هتقولي يكفوا شخص مثلا، وده صعب اصلا، شخص واحد ده صعب، او واحد بس عايش مع لوحده ده صعب. انت بتقولي اسره يكفوا، جيتي تقولي قسمتيهم تقولي مش عارف موظفات قد ايه وفراخ ولحمه قد ايه وبتاع قد ايه وحاجات قد ايه. حضرتك انت متخيله عشان الانسان ينزل يروح شغله بيدفع مواصلات قد ايه؟ حضرتك متخيله وعندك وعي لانك بتشوفي اصلا ان مستلزمات البيت بقت قد ايه؟ حضرتك عارفه الجبن بقد ايه؟ حضرتك عارفه الخضار بقد ايه؟ حضرتك عارفه اللحوم والدواجن اللي انت بتقولي عليها عماله تقسميها بقد ايه؟ حضرتك عارفه مقومات الحياه حاليا الوقت اللي يقدر يعيشها تبقى قد ايه؟ حضرتك عندك متخيله او عارفه قد ايه الناس عايشه وماشيه ازاي؟ حضرتك عارفه الاسره اللي انت بتتكلمي عليها ده، الطالب او الطفل، مش هقول طالب، طفل بيصرف قد ايه؟ حضرتك عارفه مصاريف الدروس بقت قد ايه؟ حضرتك عارفه المصاريف النثريات العاديه الطبيعي اللي هو الطفل بقى عايز حاجه يشتريها، عايز حاجه دي بقى قد ايه؟ حضرتك عارفه الدواء والعلاج لو حد تعب او حد عي او حد حصل له حاجه دي هتبقى بقد ايه؟ حضرتك عارفه يعني ايه انسانه او ام او ربة منزل بتاخد الفلوس قد ايه تنزل تجيب حاجة؟ حضرتك عارفة ان الناس اصلا بيحاولوا اليوم يعدوه وما بيمشيش خالص اليوم، في ناس كتير بتنام فعلا 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 وهي جعانة والاكل ما بيكفيهاش. حضرتك عارفة ان الراجل اتنازل عن حاجات كتير قوي 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 عشان خاطر البيت، من قعدة، من لبس، من لو كان حتى بيروح بياكل اي حاجة، لو كان بيدخن، لو كان بيعمل اي حاجة، الراجل اتنازل عن حاجات كتير جدا. يكاد يكون الراجل بيمشي، يعني احنا رجعنا لايام زمان لما كان بيقولك بيركب نعل حرفيا حرفيا انا اعرف ناس بتركب نعل للجزمة عشان خاطر نص نعل وربع عشان خاطر تمشي، لان ما فيش العيال عايزة حضرتك. فانت في كل اللي احنا قلناه وفي كل اللي انا سردته بحاجه زي كده، حضرتك متخيله ان 3000 جنيه يكفوا اسره؟ يكفوا اسره حتى من 3 افراد؟ يكفوا واحد وواحده بس، مش هنقول اسره، مش ما هنقول مخلفين. حضرتك متخيله حاجه زي كده؟ حضرتك نسيتي حاجات مهمه جدا لما انت ذكرتي وسردتي الحاجات زي كده. حضرتك نسيتي الكهرباء بقد ايه؟ حضرتك نسيتي الميه بقد ايه؟ حضرتك نسيتي لو واحد ما عندوش مثلا شقه يملكها عايش فيها ايجارها يبقى قد ايه؟ حضرتك نسيتي الضرايب اللي بتتخصم والحاجات اللي بتتخصم منه قد ايه؟ حضرتك نسيتي حتى مهما كان، حضرتك نسيتي ان اصلا الشغل ما عادش الكاهل او الفلوس اللي بيجيبها او الفلوس اللي حاجه عادت بتكفي اصلا لنص الشهر، فبيضطر يشتغل شغلانه تانية وبرضه ما بتكفيش، في ظل اللي انا قلته ده كله. وانت كنت مع الاستاذ او الشيخ الجندي ده حاجه زي كده، في ظل اللي انا قلته ده كله وحضرتك جايه تطلعي تقولي بكل اسفاف وبكل، بصراحه انا اسف سوري في اللفظ بس هي ما تتقالش الا كده، بكل وقاحه، وتطلعي تنظري على الناس وعايزه تدخلي الدين وتقولي ايه اقرا سوره قريش مش عارف ايه، وبعد كده ربنا يكرمك. باي بناء بتقولي كده؟ على اي اساس بتقولي كده؟ انت المفروض تقاضي قانونيا بسبب اللي قلتيه ده، انت المفروض قانونيا تقاضي بسبب اللي قلتيه ده، لان اللي بتقوليه ده اصلا ضد الخيال، ضد الوعي، اللي بتقوليه ده كذب، اللي بتقوليه ده افق. انت كده افاقه، انت كده كذابه. مش عايزين نقول تعريض والكلام ده كله لان الموضوع ده عدى موضوع انك تعرضي او حاجه زي كده او التعريض حاجه زي كده. التعريض اي حد يقدر يعرض واي حد، لكن تطلعي تتكلمي باسلوب وعلى قناه فضائيه وبشهادك الملايين وحاجات زي كده وتقولي كلام زي ده، كلام بعيد كل البعد عن الواقع وبعيد كل البعد عن الحقيقه اللي عايشينها. ومش انا اللي بقول كده، ده ومش انا اللي اقدر اقول كده، ده الدوله نفسها هي اللي بتقول كده، الدولة نفسها اللي بتكدبك، الدولة نفسها اللي قالت انت كدابة، الدولة نفسها اللي قالت انت افاقة، الدولة اللي قالت نفسها اللي قالت ان انت غير اهل لاي لغة واي تحدثت بيه عن الموضوع ده خالص.
3000 جنيه اللي بتتكلمي عنها؟ اذا كان الشخص الواحد ما بيكفوش ال 3000 جنيه ده، اذا كان المواصلات عشان واحد يروح مواصلات رايح جاي بيصرف له بتاع حوالي 700 جنيه مواصلات. يا اللي انت بتقولي 400 مش عارف فراخ و400، فراخ ايه ولحمه ايه اللي بتتكلمي عليها؟ فراخ ايه اللي بتتكلمي عليها؟ فراخ ايه لاسره 4 افراد؟ فراخ ايه؟ فراخ ايه؟ ده لو اسره 4 افراد جبت لها مثلا فرختين ادي 400 جنيه. انت بتتكلمي ازاي؟ لحمه ايه اللي بتتكلمي عليها؟ كيلو اللحمه وصل 450 و500 جنيه. ولا انت بتتكلمي عن لحمه ايه بالظبط؟ بتتكلمي عن لحمه في دوله تانية ولا بتتكلمي عن لحمه في حته تانية؟ بطلوا بقى افق، بطلوا كذب، بطلوا تعريض. بصراحه انتوا قرفتونا بجد بجد بجد. انتوا ناس يعني غير اهل اصلا ان الواحد يشوفكم. الواحد لما بيشوفكم بقى بيقرف منكم. واللي اسمها دكتورة ايه؟ انت لا تصلحي حتى تبقي كي جي 1. انت لا تصلحي تبقي مدرسة اطفال حتى. مستحيل مستحيل اللي زيك يصلح انه يدرس. وازاي انت دكتورة؟ انا عايز اعرف بناء عن ايه اخدتي الدكتوراه؟ بناء عن ايه؟ ومين الدكتور اللي اداك الدكتوراه عشان تطلعي تقولي حاجة زي كده؟ مستحيل. بس انا حبيت بس اقول كلمتين لان بجد بجد لما بصيت وشفت الحوار استغربت. استغربت. وبعدين انا هستغرب ليه؟ نجيبها من الاخر كده. ما انت مع اللي قرا 7000 مليون كتاب اللي بيتكلم عليه ده، اللي يقول لك انا قريت 7000 مليون فكله زي ما قلت قبل كده يا جماعه، كله قلت قبل كده، فكله في الفساسكون يعني. يعني الكلام اللي زي ده ان كل واحد بيطلع ايه يقول ويحشي وخلاص، المهم انه يطلع على الشاشه ويتكلم وخلاص. لكن ما فيش حد بيتكلم بعقل، مفيش حد بيتكلم بواقعية. واحد يطلع لسه يقول لك عدم الرضا مش في نقص السلع، عدم مش المشكلة مش في عدم الرضا في نقص السلع او حاجة، لا المشكلة في الناس انها مش راضية. راضية ايه؟ بالنسبة اللي اسمه نشأة ده، نشأة الديه، تعالى هنا. انت بتتكلم ايه؟ بتقول ايه؟ بتقول الناس مش راضية؟ الناس مش راضية؟ هات لي شعب موجود في اي حتة في العالم، في العالم، زي الشعب المصري وهو عايش وراضي. احنا بنقول الحمد لله وربنا يكرم وربنا ييسر واللي جاي يبقى احسن، وبندعي ربنا ان يكون كويس. انت طالع تنظر علينا وتقول ان احنا مش راضيين، ان احنا مش راضيين. ازاي مش راضيين؟ وبعدين اللي زيك ازاي يقول حاجه زي كده؟ ليه انت ساكت؟ انت بتاخد كام يا نشأت دي عشان تطلع تقول كده؟ طالما اتكلمت بشخصنه انا اكلمك برضه على نفسك. انت بتاخد كام؟ انت ابنك عنده قد ايه؟ انت فلوسك قد ايه؟ انت موازنه فلوسك وفلوسك اللي في البنك قد ايه عشان تطلع تقول حاجه زي كده؟ عدم الرضا حاجه زي كده. تعالى مكاننا، تعالى مكان واحد قاعد في غلبان، قاعد في حته شقه اوضه وصاله ولا اوضتين وصاله وعيش، وساعتها اطلع اقول كده. تعالى اعمل مش تطلع وانت قاعد في مكتب وتكييف وبدل وحوارات وبتاع مش عارف ايه وطالع تقول لي مش عارف عدم الرضا. انت ايه تعرف انت عن الرضا؟ انت يا نشأة يا دي تعرف ايه عن الرضا؟ انتوا كلكم تعرفوا ايه عن الرضا؟ انتوا اصلا غير اهل انكم تطلعوا تتكلموا عننا باي شيء. انتوا المفروض ما تتكلموش عننا باي شيء. احنا راضيين وبنتمنى وبنقول يا رب يا رب الاحسن، وبنتمنى دايما وبنقول يا رب يا رب اللي جاي يبقى احسن، وربنا يكرمنا جميعا وتبقى نعيش بستر. احنا بنقول كده، احنا بنقول ربنا يا رب يسترنا ويكملها على خير. لكن انتوا بتطلعوا بتجبرونا ان احنا نطلع نتخنق منكم، انتوا بتجبرونا نطلع نتكلم. ما هو اللي زيكم لو ما اتكلمش احنا مش هنتكلم، اللي زيكم لو ما اتكلمش احنا مش هنتكلم. لكن للاسف العالم الافاقه اللي زيكم، العالم الكذابه، العالم المنافقه بتطلع تقول غلط. وعلى فكره انتوا بتعرضوا غلط. يعني حتى وانتوا لو انتوا بتعرضوا عشان خاطر تظهروا ان انتوا مثلا مأيدين، بالعكس ده انتوا بتضروا. ده انت كده انسان بتضر. ده انت كده المفروض الدوله تعاقبك لانك بتضر، لانك ما بتقولش حتى مش عارف تعرض. يا ابني التعريض ده ما بيطلعش على ناس، التعريض ده بيطلع في العموم. لكن انت بتطلع بتشخصن الناس وبتقول الناس مش راضيه. ازاي الناس مش راضيه؟ امال اللي احنا فيه ده ايه؟ لما احنا مش راضيين ولما الشعب كله مش راضي، امال ايه اللي بيحصل ده؟ انت في ايه؟ انت فعلا عقلك موجود في دماغك ولا عقلك في حته تانية؟ انت مستحيل يكون عقلك لك عقل في دماغك. وانا بقول كده لان بناء على اسلوبك وكلامك. انت فعلا متعلم؟ الناس اللي بتطلع تتكلم دي فعلا يا جماعه متعلمه؟ الناس اللي بتطلع تتعلم دي دخلت فعلا مدارس ودخلت فعلا جامعات وطلعت واتخرجت فعلا؟ فعلا؟ ما هو ده انا بستغرب. مستحيل اللي يطلع يقول حاجه زي كده يبقى متعلم. مستحيل. ولا حتى لمس الحياه ولا الواقع باي شيء. انت بعيد بعاد كل البعد عن الحياه والواقع. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ احنا هنوصل لغايه فين؟ يا جماعه اسكتوا، يا جماعه كفايه بقى، كفايه. الناس اصلا مش مستحملاكم، الناس راضيه
ناس راضيه وتقول يا رب بتاع. بس انتوا ابعدوا، ما تتكلموش باسمها، لان انتوا غير اهل انكم تتكلموا باسمنا في اي شيء. بس ودول كلمتين كنت عايز بس اقولهم، لان الموضوع بصراحة سخيف سخيف. ونسأل الله رب الستر لينا ولبلدنا ولمصرنا العزيزة، وربنا يكملها على خير. واللي جاي احسن، بقولها ان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله.